Aing cenah SW duit gablek cenah aing jadi bingung. Pokoknya duitnya. Lah ya. SW aja duit boga cenah aing ke situ tuh budak gitu. Iya, pokoknya duitnya bener tuh duit. Ah, ya duit asli. Tuh. Ya. Oh, sesuai oh. Oh, cenah SW jadi duit boga cenah aing. Ya kumaha da nu penting apaan. Nih lo mau ulin. Arek. Ya, buka duit mah. Jangan tinggalin buka duit. Buka duit kita tinggalin. Oh, asok aing ngereng-ngereng lah. Oh, gitu. Gua mau buka duit. Alhamdulillah lah. Nanya air rezeki mana berapa? Nah, itu Pak, hari ulang lain ulang terpenting teh. Ya, oh. Tuh tinggal beli ayam we. Marah kita apa? Iya. Waalaikumsalam. Lagi Salam. Ah, iya ngobrol. Yang nganggur wae duit Oh iya, loba. Nek sama di mana? Oh, duit loba. Yang nganggur. Alhamdulillah ini. Oh, duit loba bingung. Kurang gawe-gawe duit. Oh, benar Pak. Apa yang muludan? Ya sok atuh. Ya, betul. Waalaikumsalam.